King nagjuling paampon nga na kaponing banal ay Espiritu. Amen. Kapatid, pinili na ning Diyos si pa agpang king kabuliana, igpe pamanalane, king kapaminatan ng Espiritu, ban mamintukang Yesu Kristo, layon medinis king pangapiskan, king dayana, igrasyang pon kapayapan, mantabi sanang labis-labis kaya kayungan. At kaya ka ang demonyo. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, king kekaban daring limang parminggong nilabas, sidyatala ring puso tamo para king kapag masusyan, ning misteryo, ning kaligtasan, agin pananing ginutamo. Iting mamagsadya, depatan tamo king kapaminatan ding tapat amayat. Pamagpenitensya pon pamanalangin, man pagmulan ni Bulanag, iti masusing kabigaganakan, kasin metong ning kabilugan, abanal akapulungan. King Meto Yato, i Kristo linup yang mitmong syudad na, paniganap ikay misyon at timong mesya, talapanga Sana. Osana, 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 anak ng David.
niya.